Petro klenklen wulo ichokome klenklen kukuji enyo ngamu. Petro nidi Yesu Kristo bofule maya hagbo ni egbe esha Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia, Kebitiniale, amejime ni ahala yeche jumole le ni ele to momole na yumofe ne kechomu mole hechumuno kuni amekase tuebo ni ake Yesu Kristo lale asha ameno dromo ke hijole afa ahanye keje kuku niji eten ke ashi kuku niji nyumake enyo hieno kamo ni gbo ajo nyumo niji wonuncho Yesu Kristo chele efowehi yele dienche imobonale baba ole na ni ehawo hieno kamo ni gbo kecho Yesu Kristo shiniete keje gbohi atenlenu no hewole omi kwa boshini ni fite ni hebe pako ni ekwa ni aketo yenwe aha wolebe ni achon he moke yelino abuonye he yenyumo he wale na atwo yiwala heremoni asato ni abaji ekpo yana agbebele mninde no ha nyamni filionye chebele mene ke efile yeyon komo fioko ye kaisho to amni no aha ananye he moke yeli salele ake ejrawa unfeshikani fitio ni aka yelamni tete ke ha yijie moke wo ke anunyam ye Yesu Kristo pojie molemni nye nakolembo ne shinye sumole ni amuro ne hu nye na alemu shinye he enonye yi he wole nye mni filionye ke mishe ni anye agba ni yo nyam baba ole eja ake nye ni ne mishe nye he moke yeli na agbe ni jinye susumai ayiwala here molenu neke yiwala here mone gbalo enigba ye dromo ni nye baana lehele tao segbe ni ametao mni ficho ni ametao amena bele ni Kristo mumoni yo amemlile chonle bemli ni eyo amane huli ni baba Kristo no ke anunyam ni baba yenumei asele ahi udasi etole ke boni na kaimbele yo ni aji achon ameake je amedienche amehewo shimonye hewo ni amesomo yeneke ni ne ahi ni agbene mei ni jajesa ni papa le chonye ye mumo kronkron ni achunkeje wenle mnile eshie echonyele ni mwenbofu etete fio ake ame anamlile keje kuku ni ginyo make eten ke ashina agbe achenye aha shihine kronkron no hewole nyesa nye dremu nye hie aka ashi ni nyekenye hie afo adromo ni akeba hanye ya Yesu Kristo podie momnile no kra ni fia nye hebi to eboloi ni nyeka ba nye die yesa be ni nye le no kolemli akono ele anadon shimo boni moni chenyele yo kronkron le nye hunye fia kronkron yenye jemba femni ejaka amake nye fia kronkron ejaka mo kronkron jimi ni kenye chobo ni kweme ya hian shiokojo ye mofe monuchumo nale akenye chele ekegbe ye shimo abanye jin yenye gboto belemni ejaka nyele ake je ni bi ni fitio tamoju etei lo shika akeponye keje nye yakajimba inye na keje nye chemele angolemni shimo Kristo onita motobi ni hebekpa lo mamonokolela ni jira wale akeponye ahalale atomomosa dani atojishishi shajele kuye bele anagbemni enye hewo nyechueno nye heonyumo muni tele shinkeje gboyin ate ni ewe hi enyamle no nyoyole no hewole nye hemo keyeli kenye hi eno kamo yenyumomni ni akeni nyechu nye susumai ai ya no kwalele tuebo mni nyeha nye mimei asuomu ni osato bemni le hewole nye kechu ikru asuma nye hijugba eja ake afonye ehe ni jewi ni fitio shimuno ni fite mni aje afonye kechonyo mohe kalo ni hioshidale wemoleno eja ake helo fe tamodwei
ni no nyang le fe tamodwa afofoi dwa egbion ni yemni fofoi le pala shinu chole wie mo le hion shike ya nanu ene ji wie mo ni ajaji achonye akesande papale hallelujah. Petro klenklen wulu icho enyo kede klenklen kuku ke ashi kuku ni jinyoma tani hi ekale ke man kronkron le no he wole nye shira efon fe ke kutompo fe ke shishiumo ke osato ke heche ke mo ewie mo fe nye hwia ake fufo bi ni afo ame bi anele nye hwia wie mo le mni fufo kron le kuni nye dra yemli ke na yiwala hewe mo ake ni nye sanye na nye na ake nu chole mni hile le ngonye ba ake teni hi eka ni gbeme ekwale mo shinyumale lele ehalale ni ejira wa ye hiele ni nyehunye ha atwanye akete ni hi ekamu afia mumontu ni afenyo osofo e aweku kronkron kuni akesha mumon afole ni sanyumo hi e Yesu Kristo hewo no hewo uni eyo malele mni ake na mike konte mi meshi Zion teni ahala ni ejira wa ni moni hio eno yole hi gbom kokoko no hewole nye meini nye hio nye yole ejira wa hanye himeini heyele da ni chuchaloele ekwale nuno echonkonte ketemote kenani tontomote sa eha ame ejake akeni ame bo wiemole tuwe wole ametre ni nuno ato ame aha shinyele wekuni ahala jinye usofoi mancheme je man kronkron mani ekefe no kuni nye jaje moni chenye keje dunlemli ke bale dienche ena pe lale hele agbujele nye ni sale nye jema shi agbenele nyumo manjinye nye ni ananye mobo shi agbene ananye mobole keje kuku ni jinyuma ke ekome ke ashi nyuma ke pawo Kristo foi ke mambi atenshile mi somo me mi wie mi chonye ake gboyi ke me ni yo manse akenye chi anye hekeje ahilo se dini ni ke susuma huotale ahi ninye banye jenjogba ye jemaja bile ate koni bemni ni ameruonye ake efon fe lo ele amekenye nuchumo ekpakpa ile ni amebana la wonu hinyam esramu bileno no hewole nye banye heshinye ha agbeme agbejiano to fe agbejiano to enu chole hewo mancheni yo no le jio lumaini echu ye fun fe lo ya no wele to hewo ke papa fe lo ayijie mo hewo le jio eja ke nakanji ni mosumo na nile ake papa fe mo yeke achingbe ni be yichi ande akwashia fe mo fe na ake meini eyi amehi shije meini nyeke nyeheye lile afe fon no hanu shimu ake nyumo chuji nye wa mefe nye suma nye mi meile nye shia nyumo gbeye nye wa manche keje kuku ni nyuma ke pa nyuke ashina agbe chuji ango Kristo amane hunu ake no kwemono webi nyeke gbeye shemo fe aba nye shinye ha nye nu chome je me papai ke me ni nu ni ahe ha mo keke shimo me ni na mobole hu eja ke na ejidromu kele ni mokole nyumo hewo ni ena amane hunu ni eja agbele eja ke tonye ton ni ayinye inye mi anye hie yem nile me anunyam yo ni shikenye fe papa ninye nahe amane hunu ninye mi anye hiele nudino ni sanyumo hie eja ake ene wa chenye eja ake Kristo hunna amane hunu ehanye yeke fe no kwemono ehanye kuninye nye enanima hele ase lemoni efe sha nyansa ana shishumo ye danle moni beni aje olele eje mukweto najia beni na amane hunu le elomo muko shimo etu esa na ewo moni kojo ojale na ale denle
Kristo die nche etere wahi eshaile ye ebomocholem ni kete semocholeno kuni wofe tamomeni egboi ye eshagbefan ni wahi akamu ejalebefan le ehefaji akechanyele eja akenkule etamoto eni elaje shiagbenele nyekunye se keba yesusumai alelo ke no kwelo lewo. Hallelujah.